Right, Kotoko nsem fabulous. Omo ensem ana yetimi ete eba ene aropai breaking news etimi aba abeto dwa was Monday Test TV. E nwetuma enso etimi ma Kotoko etimi ameki signing of a goalkeeper a ofri Cameroon or a Cameroonian goalkeeper ana obesi akan edema krobia Kumase Asante Kotoko ye breaki sa story no eno so etimi ete ama o Monday Test TV. Would you subscribe na unso wa leave you comment Monday Test TV na enema enso etimi akwai yemfa nchase nkopa enko ema subscribers na latest etimi ebanse krobia Kumase Asante Kotoko matimi ameki signing Cameroonian goalkeeper ni dino aya Dendoum Moise Pouaty Dasei. Yes, eyansem go to akra Pouaty Dendoum Moise Diase akwana yesi oni nko da bruta ema enema enso ekwe entene no Pouaty Dendoum Moise Diase ebebo ati ama krobia Kumase Asante Kotoko hey and abenya correct pronunciation of Abrante Dino Pouaty Dendoum Moise Diase ebesina ka ama krobia Kumase Asante Kotoko me pancho akwala no ho history stories no yetimi eti down me pancho memfa entrance akwala no yetimi on the 19th January 1996 wadi 26 years ofri Cameroon eho ana branch fra obesina ka edema krobia Kumase Asante Kotoko mbran eno eye metena nanom ananse no eye otumfo nanom yes eno ho nsem no ens eho 19th January 1996 ana abranch ne ewo na wadi 26 years eni no wonso etimi efri Cameroon oba abesi akan ama krobia Kumase Asante Kotoko ne height no 1.92 meters and a brand bibia and a na transfer history say in a city na 2014-2015 no see a Kama Union Douala and Okopimo 2016-2017 Equamo Boma Tumani Six Backs FC or Sans Ekopimo Ebo Edma Fortuna du Mfui 8 make up Emamo the current one no snack edmono a Columbus Sport and a contract no etime up a year obesna kama krobia Kumase Asante Kotoko ede honsem no etime down entene no Monday Test TV subscribe na enima enso etime kwe enti akonfirm eti amount se Asante Kotoko team no etime ameki signing Abrante ne Pouaty Dendoum Moise Diase ebesna kan etim eti ama krobia Kumase Asante Kotoko entene no Kotoko ekura kwame ban Ibrahim Danlad Frederick Asare and a Pouaty Dendoum Moise Diase ebesina kan ama krobia Kumase Asante Kotoko bobo kwene de hon samno anonsu etimi down to subscribe to Monday Test TV latest Flexa ebe free krobia Kumase Asante Kotoko omo aso eba no ye de beba an yetimi eti abedown intenen ma mensan emotin emfama Pouaty Dendoum Moise Diase from eno a Columbus Sport obesina kama krobia Kumase Asante Kotoko as a goalkeeper. Subscribe to Monday Test TV na leave you comment. Peace na wajis edema me say shalom.